Na planeti Jaja Prime, mali predator po imenu Dek je na treningu. Koristi razne alate da putuje zemljom dok ne uđe u pećinu gdje mu skener pokazuje da mu se brat krije u blizini. Dek napada iza sebe mačem, a Quay ga blokira na vrijeme. Braća počinju da se bore i Quay stalno izaziva Deka dok se kreću, podsjećajući ga da iskoristi pećinu u svoju korist. Mačevi stalno zvekeću dok se kreću kroz pećinu i nakon što razmijene mnogo udaraca, Quay uspijeva da stjera Deka u ćošak, ali ga ne ubija. Kada Dek odbije da se preda, Quay presječe stup na kojem stoje i Dek pada u ponor. Spašava se tako što se uhvati za zid. Vraća se gore i ponovo napada Quaya. Kasnije, na njihovom brodu, Quay kaže Deka da je vrijeme da izabere plijen kako bi zaslužio svoje mjesto u klanu Aja. Dek želi da ode na Dženu, poznatu i kao planeta smrti, da lovi Neman koja se ne može ubiti, Kalisk. Čak se i njihov otac boji tog stvorenja i zato ga Dek želi loviti. Dosta mu je što ga otac vidi kao slabića. Quay ne odobrava, ali Dek daje svoju zakletvu. U tom trenutku se njihov otac Njar vraća, a Dek ga pozdravlja uzorom svoje krvi. Njar se pita zašto je Dek živ, otkrivajući da je naredio Quayu da ga ubije jer je preslab za klan. Međutim, Quay misli da Dek zaslužuje šansu da se dokaže. Ljuti Njar baca uređaj koji zarobi Deka i naređuje Quayu da ga sada ubije, ali umjesto toga, Quay ga oslobađa i aktivira laser da ga pošalje u brod. Zatim Quay aktivira svoj štit da zaštiti brata dok Njar otvara vatru. Nakon zatvaranja broda da spriječi Deka da pobjegne, Quay počinje da se bori s Njarem i u samo nekoliko poteza ga razoruža. Njar aktivira svoj plašt za kamuflažu, ali Quay nastavlja udarati. Onda Njar probode njegovu ruku prije nego što mu odsječe cijelu. Nakon toga Njar obori sina, a Quay puzi prema svojoj ruci umjesto prema maču. Njar ga naziva slabim i probode ga. Quay svojim posljednjim dahom aktivira brod da njegov brat ode na Dženu. Dek gleda Njar le Quaya dok ga lansiranje broda onesvještava. Nakon nekog vremena Deka budi alarm. Brod je oštećen svemirskim otpadom i pada prema Dženi. Dek žuri do sjedišta i izbacuje kapsulu, pa počinje padati velikom brzinom kroz nebo Džene. Kada se ptica skoro sudari s njim, aktivira štit. Završava tako što se obrušava u džunglu i urla od frustracije. Odlučan da pronađe Neman, Dek provjerava svoje oružje da se uvjeri da sve radi. Prepadne ga buka u blizini i počne pretraživati područje. Iznenada, neko stvorenje nalik lozi ga iznenadi i ukrade jedno od njegovih oružja. Dek pripremi mač, ali druga loza mu uhvati ruku pa je mora presjeći dok prva bježi. Nažalost, pojavljuje se još loza i počnu da ga hvataju dok mu ne zgrabe nogu i počnu ga vući po zemlji. Dek uspije da uzme luk i pogodi onu koja ga drži, prisiljavajući je da ga pusti i udara lozu da se povuče. Zatim potrči po mač i brzo siječe loze koje ga napadaju. Koliko god da ih posječe, stalno dolaze nove i čak počnu napadati zajedno. Dek brzo izbjegne nekoliko udaraca i skoči na jednu lozu da potrči po njoj, što mu pomogne da dođe do vrha litice. Loze ga tamo ne mogu dosegnuti i Dek sada ima dobar pogled na planetu, koja izgleda zastrašujuće. Nakon toga Dek opere ranu u rijeci i koristi skener da pronađe ljekovitu biljku koja može poslužiti kao bomba. Na listu pronađe crva koji počne stvarati crvene kugle i kada ga baci, eksplodira. Zatim kreće da istraži i traži Kalisk. Na velikom polju pronađe neke čudne crvene biljke koje mu šište, pa se kreće pažljivo da ih izbjegne. U tom trenutku Dek čuje glas koji govori čudnim jezikom i podigne pogled da vidi Teu zarobljenu u ogromnom gnijezdu. Shvativši da je ne razumije, Tea prelazi na univerzalni prevodilac, što potvrđuje da je ona android poznat kao sintetik. Iznenada, pojavljuje se lešinački sok od žene i uzima kamen da ga baci na čudne biljke. To izaziva eksplozije mahuna sa crvenim dimom koji ispaljuju svoje igle, a Dek ih jedva izbjegava. Tea objašnjava da igle mogu da ga paralizuju kako bi ga Soko mogao pojesti. Kada mu Tea ponudi pomoć, Dek odgovori da Jaoja love sami, a Tea pretpostavlja da je ovdje zbog Kaluska. Soko baca još kamenja i aktivira više biljaka, pa Deka pogode igle. Dok počinje osjećati vrtoglavicu, Tea traži oružje i on joj dobacuje jednu od svojih oštrica prije nego što se sruši. Soko se spušta da ga pojede, ali ga Tea obori i brutalno ubije oštricom. Dek je vidi kako maše prije nego što se one svijesti. Nekoliko minuta kasnije Dek se budi jer mu je Tea dala protuotrov napravljen od iste biljke. Dek ustaje i pomaže Tei da učini isto, samo da bi primijetio da joj nedostaje pola tijela. Ona objašnjava da je sintetik kojeg su poslali Vejutani korporacija jer ljudi ne mogu živjeti na ovoj planeti, ali Deku nije stalo i pušta je da padne. Tea tada ističe da je mnogo Jaoja došlo po Kalusk i niko nije preživio, ali ona jeste. Ako je ponese sa sobom, odvešće ga do Kaluskovog legla. Tako ona dobija svoje noge, a on svoj trofej. Dek shvata da ju je Kalusk uništio, ali ga to i dalje ne zanima. Međutim, kada se Tea nazove korisnim alatom, Dek to više ne vidi kao kršenje koda i pristaje da je povede. Dok putuju, Tea nikad ne prestaje pričati i stalno postavlja pitanja. Kod rijeke neki čudni crvi počinju pucati kiselinu na njih, pa Dek nosi Teu na leđima da brže trči. Nažalost, nailazi na blokiran put i Tea koristi priliku da ga poduči i baca ljepljivi plod na tlo i stvorenja jurnu da ga pojedu, pa više ne pucaju. Kada napuste rijeku, Dek siječe gomilu loza i veže Teu za svoja leđa da se lakše kreće. Uveče, stanu da kampuju, a Dek koristi svoj uređaj kao svjetlo.
Tea otkriva da je njena ekipa stigla na Dženu prije 2 godine i da je bila zarobljena u gnijezdu sokola skoro 2 sedmice. Nadala se da će drugi sintetik, Tessa, doći po nju, te govori Deku da imaju veću osjetljivost od drugih modela. Dek smatra osjetljivost slabošću, ali Tea misli da je to prednost za razumijevanje drugih stvorenja. Tea je obično bila zatvorena u laboratoriji, ali ju je jednog dana Tessa izvela u istraživanje. Nažalost, to je bio dan kada ih je napao Kalusk. U međuvremenu, u novoj bazi njihove ekipe, otkriva se da Tessa izgleda isto kao Tea. Teško je oštećena tokom napada Kaluska, pa je sada u kapsuli na popravci. Tessa stalno ponavlja Teino ime i prisjeća se incidenta, pa je računar podsjeća da joj je prioritet uhvatiti Kalusk. Računar također otkriva prisustvo jednog jaoja i klasificira ga kao prijetnju. Kada se Tessa konačno probudi, kažu joj da je Teu zarobio jaoja. Ujutro, Dek izlazi u lov na hranu. Nailazi na koštanog bizona, što je obično Kaluskova hrana. Dek pokušava da krene naprijed, ali mora da se povuče kada otkrije da je polje prekriveno travom britvicom. Kada se sprema da baci svoju oštricu, malo stvorenje skoči sa drveta i padne pored njih dvoje. Tea ga ne može identifikovati, a Dek mu zarika, ali mališan samo uzvrati rikom. Zatim stvorenje počinje trčati za bizonom bez problema jer mu tvrda koža nije povrijeđena travom britvicom. Bijesan zbog konkurencije, Dek počne skakati s drveta na drvo da i sam prati bizona. Težina slomi granu i dvojac pada, pa Dek probode drvo svojom oštricom i zaustavi pad tik prije nego što dotaknu opasnu travu. Kada bizon protrči pored njih, Dek skače na njega i ubada ga, ali ih bizon odbacuje udarivši o drugo drvo. Malo stvorenje se otkotrlja ispred njih, a frustrirani Dek ga obori i započne tuču, zbog čega Tea često biva zgnječena. Mališan ima iznenađujuću snagu, ali nakon borbe Dek uspije da ga uhvati za vrat. U tom trenutku bizon juri prema njima, pa Dek baca mač i drži mu usta otvorenim dok oštrica ne prereže životinju napola. Dek rika u znak slavljenja uspješnog lova, ali ga iznenada Krak zgrabi za nogu i podigne. Dvojac je zarobio Lunin kukac, čiji zategnuti jezični krak spriječava Deka da aktivira svoje uređaje. Kada treba da budu pojedeni, mali stvor skače u usta Luninog kukca i svojom tvrdom kožom blokira njegove zube, lomeći ih. Kukac osjeti toliki bol da ih ispljune i ode prelazeći travu britvicu. Željan osvete, Dek siječe drvo da ga koristi kao most. Mali stvor se već kotrlja niz polje, a Lunin kukac ga hvata jezikom, ali u tom trenutku Dek pada na njegovu glavu. On ubada Neman svojim mačem i pravi veliki rez koji je napokon ubije. U međuvremenu, Tessa i njena ekipa sintetika tragaju za Teom. Nalaze Dekovu kapsulu prije nego što na njih napadnu loze. Ekipa brzo otvara vatru da ih uspore, a zatim aktivira bacače plamena da sprži sve loze. Uveče, Dek i Tea ponovo prave logor. Malo stvorenje i dalje ih prati i oponaša svaki Dekov pokret jer je impresionirano time kako je ulovio bizona. Tea ga naziva Bad, dok Dek dijeli pečeno meso. Tea pita Deka o njegovoj porodici, pa joj on ispriča šta se dogodilo s bratom i ocem, ali odbija da prihvati da tuguje kada Tea upotrijebi tu riječ. On ističe da Tessa za Teu predstavlja sestru, a Tea se oduševljava tom idejom. Usred noći, Tessa i njen tim pronalaze Dekov brod koji se srušio nakon što je on iskočio. Ima mnogo oružja jaoja, a Tessa nalazi i granatu koja joj zaledi ruku. Sljedećeg jutra Dek uzima Teu i odlazi bez Bada, insistirajući da lovi sam, a Tea se ne računa jer je alat. Tea mu govori o vukovima i kako love u čoporima, ali Alfa nije onaj koji najviše lovi, nego onaj koji štiti čopor. Dek to pogrešno shvata i kaže da će on biti Alfa koji ubija najviše. Nakon što pored rijeke pronađu jedan Kaluskov voćnjak, dvojac nastavlja u tom smjeru i stiže do Teine baze, koja je potpuno uništena od strane Nemani. Među desetinama sintetičkih tijela, Tea pronalazi svoje noge. Srećom, mašina za popravke i dalje radi i može je spojiti sa donjim dijelom tijela, iako će proces potrajati. Zahvaljuje se Deku na pomoći, ali mu se izvinjava te kaže da ode jer je aktivirala signalni svjetionik da pozove svoju ekipu. Tea objašnjava da njen tim također želi da ulovi Kalusk, pa mu ne može dopustiti da ga ubije. Dek odbija da ode, govoreći da bi radije pao sa čašću nego pobjegao kao kukavica. Usred olupina nalazi se proliveno ulje, pa ga Dek zapali da napravi oblak dima. Kalusk se ubrzo pojavi i obori Deka, oštetivši mu mač. Dek koristi komad metala kao štit i sklizne ispod Kaluska da mu zasječe stomah. Zatim baca svoju malu oštricu u njegovu glavu i odsječe mu rep, ipak rep brzo ponovo izraste i rane se zatvare jer Kalusk ima sposobnost regeneracije, što objašnjava zašto se smatra neubivim. Čudovište zarobi Deka i baci ga na mašinu za popravke, zbog čega Teine noge padaju sa stola. Kada ga ponovo zgrabi, Dek mu presječe jezik da se oslobodi. Borba se nastavlja i Dek mora izbjegavati brojne napade dok Tea pokušava da dohvati svoje noge. U tom trenutku vidi pištolj na tlu i otvara vatru na Kalusk da ga omete. Dek koristi priliku da baci lanac u usta Nemani i aktivira mašinu koja počinje namotavati lanac, vukući zvijeru nazad. Zatim Dek uzima Tein pištolj i počne pucati. Kada ga Neman napadne repom, Dek to izbjegne i zatvara vrata skladišnog odjeljka da ga zarobi. Tada može potrčati uz tijelo Kaluska i skočiti iznad njegove glave kako bi ga uspješno obezglavio. Nažalost, ni to nije dovoljno da ga ubije i glava se brzo ponovo spoji s tijelom. Kalusk priklješti Deka svojom ogromnom šapom i on ga nanjuši. Miris koji osjeti spriječi ga da napadne.
Trenutak prekida Tessa koja baca granatu i zamrzava i Deka i Kaluska kako bi ih uhvatila. Nakon nekog vremena, Dek se budi vezan za sto u vozilu ekipe. Tia je u stanju mirovanja jer je spojena na mašinu za popravke, a Tessa je pročitala sve njene zapise. Ne razumije kako je Dek živ, jer jaja obično ubijaju slabu djecu i govori da bi pripadnost njenoj kompaniji trebalo da mu bude čast. Zatim budi Teu i čestita joj što je dobila 2 primjerka. Ona daje Deku bolnu injekciju da eksperimentiše na njemu, pa Tea pokušava da ga spasi tako što ističe da je on slabić i zato loš materijal za nauku, te da bi trebalo uzeti njegovo oružje i pustiti ga. Tessa ipak želi uzorak, pa priključuje 2 žice na njegovu glavu, izazivajući mu veliku bol očajna. Tea isključuje mašinu i govori Tessi da bi trebale biti više od robota koji samo slijede naređenja, već želi da budu sestre. Međutim, Tessa otkriva da se nije vratila da spasi Teu, već da dođe po Kaluska. Slaže se s tradicijom Jaoja da se slabih treba riješiti i naziva Teu pokvarenom. U tom trenutku Tessa dobija poziv sa zemlje, pa odlazi da ga primi i naređuje čuvaru da Teu zapakuje. Pošto stražar ne govori jezik Jaoja, Dek zamoli Teu da ga nagovori da otvori jedan od njegovih uređaja. Tea kaže čuvaru da je Dekov uređaj mapa, a kada ga on otvori, njegova glava eksplodira. Zatim Tea oslobađa Deka, ali alarm se aktivira, pa dolazi više stražara koji otvaraju vatru. Tea otvara zadnja vrata, a Dek skače u vodopad da pobjegne. Nakon nekog vremena, Dek pronalazi svoj srušeni brod i zbrinjava rane, ali nema preostalog oružja. Razmišlja o napuštanju planete, ali kada pogleda bratov šljem sjeti se da je najbolji vuk onaj koji štiti čopor. Dek se vraća u džunglu i počinje skupljati prirodne opasnosti da ih koristi kao oružje, poput oštrica trave britvice i boljih crvenih cvjetova. Dobija i crva s kiselinom koristeći voćku. Dok radi, nailazi na Bada i osjeti njegovu pljuvačku. Konačno shvata da je Bad Kaluskov mladunac i da je on bio pošteđen jer miriše poput njega, pa Dek premaže Bada svojom pljuvačkom. Na kraju oslobađa Teine noge kako bi ga odvele do svoje vlasnice. U novoj bazi Dek se pojavljuje nosići bizonove kosti kao oklop i baca kiselinu na stražara da ga sruši. Noge slijede signal od Tije koja je u mirovanju unutar kutije. Kada 2 stražara pokušaju napasti noge, Dek ih brzo savlada bičem napravljenim od loza i trave britvice. Bad također pomaže uništivši stražara za nekoliko sekundi. Dvojac se šunja kroz bazu, obarajući svakog stražara na putu kako bi noge mogle nastaviti dalje bez prekida. Tessa u međuvremenu razgovara s kompanijom i prijavljuje da će se uskoro vratiti sa Kaluskom, a na pitanje o Deku tvrdi da je mrtav. Sa svojom zbirkom prirodnog oružja Dek nastavlja uništavati sintetičke stražare, ponekad se boreći protiv više njih odjednom. U jednoj laboratoriji stražar ga uspijeva stjerati u ćošak, pa Dek razbije staklenu kapsulu i dopusti uzorku vinove biljke da ga onesposobi. Kada noge pronađu kutiju, skoče stražaru na vrat i brzo ga savladaju prije nego što otvore kontejner. Tea se budi i raduje, ali čuje stražare pa se pretvara da spava. Noge obaraju jednog stražara, a Tea iskače da se bori s njim dok se noge suočavaju s drugim, te obje polovine tijela pomažu jedna drugoj, a kada stražar pokuša udariti noge, one odskoče i udarac pogodi drugog sintetičkog kojeg Tea drži. Zatim ona podigne mali dio mašine, a noge guraju glavu posljednjeg stražara na njega da ga eliminišu. Ubrzo i Dek pronalazi kutiju, ali je prazna, stražar ga iznenadi s leđa, no Tea ga uklanja hicem. Njeni dijelovi su ponovo spojeni i iznenađena je što vidi Decka, koji priznaje da se vratio po nju kao ponosni vuk. Tea želi otići, ali Dek kaže da moraju osloboditi Kalusku kako bi Bud mogao biti sa svojom majkom. U tom trenutku oglašava se alarm, a Tessa naređuje ubrzano lansiranje broda s Kaluskom. Dok ona istražuje, tim vojnika pronalazi Decka, koji aktivira zapaljive crve i izaziva eksploziju koja uništi sve sintetičke odjednom. Tada se Tessa pojavljuje u borbenom odjelu i pogađa Decka laserom ukradenim s njegovog broda, čime uništava njegovog kiselog crva. Koristi odijelo da ruši konstrukcije i aktivira ogromnu pilu, ali Dek sve izbjegava. U glavnom brodu, Tea pokušava pristupiti Kaluski, ali je kavez zaključan. Kada naiđe stražar, ne uspijeva se pretvarati da je Tessa pa onesposobi stražara udarcem o kavez i koristi njegovo oko da otključa bravu. Kada napad odbaci Decka u laboratoriju, ruka odijela pada i zapetlja se u živu lozu i Dek pokušava da se popne, ali ga Tessa odbacuje pa se krije iza kontejnera. Ona ga podigne, ne primjećujući da je on već iznad nje, pa Dek skače da je napadne, ali ona brzo zatvori kokpit. Iznenada se pojavljuje Kaluska i baca se na odijelo, Tessa aktivira pilu i povrijedi je, ali dok je ometena, Dek se penje na stražnju stranu odijela i čupa kablove da ga uspori. Tessa baca granatu na Kalusku, ali je Dek metalnom šipkom preusmjeri na ruku odijela pa se odijelo zaledi i ispusti Kalusku. Zvijer izvadi pilu iz svog tijela i napadne odijelo, prepolovivši ga. Kada gornji dio padne, Kaluska uklanja Tessu i zagrmi pobjedonosno. Ostali se okupljaju oko Decka i posmatraju kako Kaluska provjerava svoje mladunče i Dek, dirnut, iskazuje poštovanje blagim dodirom čela. Odjednom Kaluska eksplodira zbog ledene granate koju je aktivirala Tessa, koja je preživjela u njenoj utrobi i izlazi iz ruševina i pokušava napasti Teu, ali je Dek zaustavi udarcem s leđa, konačno je uklanjajući. On uzima svoj uređaj, a Bud uklanja ostatke njenog tijela. Kasnije se Dek vraća na A i donosi Tessinu glavu svom ocu, Nar ga i dalje smatra sramotom i šalje dvojicu stražara da ga uklone, ali i Dek brzo savlada. Zatim se bori protiv Jara, koji se skriva plaštom za kamuflažu i Dek aktivira brodov motor da podigne pijesak i otkrije njegov položaj, odsječe mu ruku i zarobi ga uređajem u obliku kaveza.
Kada Dek simbolično probode očev šljem, Jar kaže da se Dek može pridružiti klanu ako se povinuje, ali Dek odgovara da već ima svoj klan prije nego što odrasli Bud završi s Jarom. Thea mu čestita dok Dek uzima očev plašt, a u tom trenutku se pojavljuje novi brod i Dek kaže da je to njegova majka.